Umur 18 boleh dapat beli kereta tak? Okey, kalau you nak beli kereta baru ke kereta terpakai umur 18 biasa you beli memang susah punya. Tapi kalau you tambah satu guarantor you boleh dapat. Tapi hari itu ada satu customer dia beli kereta baru tau. Dia sudah tambah guarantor. Umur dia 19. Yang last tu kereta baru dia pun tak dapat approval. Tapi kereta lama kita dapat approval. Sebab apa? Sebab kereta baru dia kena duit muka. Dekat kita sini dia ada full set dokumen, tak ada nama masalah kan. Okey, kalau you beli kereta you nak Myvi G3 ke, you nak budget sikit punya kereta apa-apa semua kita boleh buatkan giro muka. Kadang-kadang 500,000 muka you pun boleh dapat satu kereta lah. So stok baru kita ada banyak yang Myvi third gen punya. So ada yang ini the best on the Malaysia, paling jimat dengan low maintenance punya beza-beza. Kalau kawan-kawan nak cari kereta Jepun ke, Perdua ke, Proton ke, Toyota ke, you boleh datang cari awang yang janji you ada full set dokumen, kita boleh tolong lah. So kadang-kadang kita ada yang full jajan juga. Ini stok baru punya, ada scope, ada sport rim, ada body kit lah. Kalau ada minat boleh lah cari awang, tanya pasal ini kereta. Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.